Ray kabasusi kalong ba simlailat patang banjakren paksitin ru bedai baka ayat. Ibon ki isu bangila ko ila mention nak kita broadcast ka jungi. Ray kai ka khmat tam ni mut banjakren kalong halor ka ayat isu la ka sarkar dia ong hoj na em pang ka jing trikam ka ko ka jala ka jungi. Hari ngi iru umdai tangi kum disang balang ray sakhi mene wat iki menteri sarkar ru semua alat akan menjadi skos tak cuba peru ya. Jadi ai pelong yang iban wan kendu biang yu siam taksi galong tak janmit galong ba. Nomor kapur kambun udah siam anjo ban keren baru menteri kampung yang sekar diam tak mene. Jadi kai bau yu kumpa patai yu siam galong ba. Kadai kapur bakem yang ni menteri kampung yang sekar dia dan sebuah ipat program support Asam Regi kubur lembah usiam batai ba kalong ba unsa khot ngi ku kun hun sang balang angkat ka kun hun menteri so lomba dari banyak kan kebenia atau kamat hadi si banwan kata kalong samba ka commission jong usiam bat asrar dia handai ngasuang tang kawai ka jingjiam ta singi asnoba kadai kamdai tang ka install ya ka government di gisang balang dengan so ka jahun riu kawai wan ju kejat hadu kadi keberi kecongi kat je kadi kubur isu boleh keran ni fokus nam semela aja keran padahal kita nongkrem jangan ka puan keran ba ka sarkar dia imat mo penyuben ini ina kami nanti lada sistem tam kita ka resolution lapas ka sarkar jala sekai ipat dengan keran jing saling ni maculik meneling maculik pantang karai loong hoj ne em yes or no holor ka IP kata ka jumut kecongi din sngong indon kam sui ban aj to andai jaj baki don pat kiwi ki isu bat mairu ki ko aman krau isap ban biak sisian valor ka isu LP mereka jaga resolution la pas sukar jala kamdai tang kasur jong hunrup ngot rai maki berrepresent yo pajba jong jala katu di kasur jong pajba the resolution saka sarkar ka dia kesukan dia ke banyu buram bat ka dia kentang itu ka resolution ka ban sngau jiko jong nam ni kasur jong ka jala ko kat baya ka jala mepur hi dang sel laai andai ke jela ka jungi masau bobun ida ba kundi kumtai ri kanong rem ka jungi kun sang balang ang sasim ka kol kambenia ang sibanwan song meeting kama penyatai seni ba ri ngasukuran sai kalong ba kita ki jingi ki balong demokratik kumen ka jungi kedang keteng ni sama ka kerwo ka basai kalong pi ka LP kamdai ki badang su mi tang ta kasi menta kuma ong la da ki sopo tali kisna mitulun ki jingrawa ka LP le kerwo ka basai su pajba jong judgment reu kalong ba kanai ke isu LP kamdai isu tang jung sang balang kanai ke movement kamdai ke movement tang jung sang balang kanai ke movement yang cak penjeu roi pat ba kham tam ki trali muluk ngin yai peteng ni movement jungi hadu ke singi benyu i baki an kenom ki baklan kham tam ka LP kanai long dok lok snam pokok jala ka